Kumana na mateta ma gukumio maria magumeire kiganda giothe wa mucere kia Mwea Rice Mill, ariu kiganda giki ni kihingetwo kwa ihinda ria ciumia 2 niguo thuthuria baranginya ukorwo gitabanio. Kuringana na murugamiri munene wa thikimu ya Mwea Innocent Arieba, kiganda giki giguikara kiri kihinge kwa ihinda ria ciumia ici 2 kuria riu morĩtie arĩmi gwetha iganda ingĩ cia kwenderia mucere wao kuona motungata ma gukorwo magithie na mbere. Riboti ile kidiritwo ni atongoria gicigo giki. Waomba mwe wavumilivu. Kesho saa 5 tutakuwa hapa, hatutachoka. Tushirikiane na wao, tuhakikishe mambo yenu imeenda sawa sawa. Na tukifungua tuseme kila mtu aingie huko na auditors wanazunguka huko, itakuwa ni ngumu sasa auditors kujua what is the exact stock inside there, what is the exact transaction that has taken place since the last audit. And for us tunafikiria ni sawa, sababu hii itakuja kutuambia hesabu yetu vizuri iko namna gani kwa hiyo mill. Munini wa county commissioner hamwe na mubuga wa gicigo giki ni meranĩire gutigirira magetha ma arĩmi ni magitirwo uria kwagĩrĩire, na aria makunyitikana marite ndururu ya murimi monano nao kiwatho. Wasione kama wamefukuzwa na wamama wasipigane. Mimi nawauliza kwa heshima watulie kidogo, tupate audit report. Kama Rice Mills kuna shida, auditor atatuambia. Utakuwa labda umeitisha roli yako na mchele unataka iende, utaweza ita hiyo roli ichukue mchele iende, lakini hatutafungua atimuuzie pale. Na kama kuna mtu anataka labda gunia 2-3 apeleke asiage mahali akingoja hiyo wiki moja ishe, hiyo pia tutakubali, lakini hatutafungua tuuzie pale. Wagi wa mitaratara mikinyaniru ya urugamiriri kioroto gukorwo igicangira hanene hari gwitahirwo kwa faita ya murimi ni gakundi kanini ka atongoria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.